Hadin maka Skul Saiden Secondary School kala job Iaka states level Subroto kop arajar arpulai Haka top under 17 girls Haka bakani ke Kynhun kan salit mi khmat naka jella Shaka national level Subroto kop arajar arpulai kaban salong hanong ba Delhi kumta naka liang kibor Pyniaid jongka Skul Saiden Secondary School mentaka sengi ke arpulai terik nailar arajar arpulai kila Kitbok Iaka ni ke Kynhun haswa bakin le chanong ba shilong ban pentibit shushu yaladi Lawan ban ai khublei Kitbok Iaka ni ke Kynhun da uba S Pakinteng Sub Inspector Ribhoi Police uba Ike Lapang uba deru urang ba shnong bat u chairman ke managing committee jongka Saiden Secondary School. Now we the best not protagonist kastika not protagonist kawakare ba 100%. Yes, sir. Yung sagot ko ay kapes sa program ini, but yung sagot sa kadang transport, bakit tulang por klang ini, bakit tulang ini, baginda ya ko ay program ko ay suwako pinay sa dali. Yes, mo.